Talo fatu ile suafa manu malo Yesu ke riso lo tato li imro tato faola ele nei fo ia fiafi le pa ia manu malo si tato watuno ia o mo wala ava no tato te mafuta ile nei fiafi ia matato fa so fo ile fion pa ia le tua mo fo ile ava no e tafi ai lungo lo kala menei mo ile to le fa to a mafuta mai pe fa to a mo fo se ava no e a fi ai lungo le tato wa a o tu pa ia fa talo fatu ile suafa manu malo Yesu ke riso ke no luiva le nei tu sai fo nei a fiafi mama proclame fa nga solo ia ale tato nga luenga nei ke me life ministry ia o po a solua mo po stofi le tu lai valu e o lo fa tau tai ia o tu spa ia mala o ina fo ile upo le tu e so so ani le tino ke riso ia ai mise lava fo u fia lava se tafo lo langu le lava de tanto nungo lo e tapua ia ia e au ona e loa e tasi ale upo le tu le fion pa ia le tua ia tato te awa oina a tato fai tau le fion pa ia le atua e tasi ale aunga a to le tu spa ia. If you read the whole scriptures from Genesis to Revelation, it's all about Jesus. A fai o le awa onga o matu spa ia, it's all about Jesus, which mean it's a tau foila o la unga uma, ma manatu uma, ma oa onga uma, it's a tau no o ngā tutonu wa Yesu, ono fo tu spa ia, it's all about Jesus. O le manui o le tangata le tu spa ia, it's about Jesus. O le folafolanga le atua, a yes and amen in Christ. O mea umala I tutonu le tu spa ia. It's all about Christ. It's nothing, e lei ma se tātou wa mio tonu, ma se isi lava mea no tātou whaia. Lei o mea umalava na whaia e le atua o le lenga, o mea umalava na whaia ke riso. O le aunga le nāma le faamoemoe o tātou Bible Study, e tātou te au awina le tu spa ia o nisio. Faamanuianga o folafolanga, e mese fo o ta iala ma le fiong pa ia le atua. Tātou te elimata te ina ele tātou sa valinga whaaleanganga.
Amene. Ia vi ia hai le suafa manumalo le tua. Whaatalo whaipaanga re tātou ngā ruenga. I rātou malava lo whaapeo na whaipaanga mai lunga re Kevela Ministry. Whaatalo whaatua te utou, whaamalo ia te utou. Te talo o lo watua whaato ia te utou. Mea umai mātiti mai. Ono Yesu Keriso, i ailo na tabao ainga ia te outou, e tusa malo outou wanga le leila, tolo unof te talo mai, te talo le file mu o le atua, e mai se fo i whaafitai outou taimi, o lo o whaaluina, mo i la tau fo i o lo sia ina le tātou prokalame, i lungo o la tau timeline, a vei la tau nisi o whaamonianga, fe sosoani mai fo i ngā luenga, e wāre tau longo le upu o le atua, le tupu le whaatotua, e le tau longo i le awhiongo pa i a le atua, le nei a fiafi, le la to so tato proklame tato o mo ile upu talo se tato o i lumo le tua fo i mai lona so soani ya wale so soani ya to o mau ya ile nei ya fiafi le tuole te malo mato o li o Yesu Keriso le o o fio ile melilo mato te o atu ilo no fo ali o le lo fatu noa i le suafa manu malo Yesu Keriso i le faatuatua mato te vala au tua i peona e fetalai o se wale se poto i na o le atuia ai awana i masalusalo lo anganga fe soani mai ta mai vala au atu i le poto mai ate o ile nei a fiafi le ngangana fai ngofia e mise le upu mai ate o eta ma ina ia mawhai ona moli mau wa ita ma fe soani i lau whanau i o lato langona le faatuatua ai o lato maua fo i le ola ma le malosi mai ate o e tupu le faatuatua i le tau longo e ala le ia wa fionga tama a o mātou talatala noa i le upu fe soani mai o e tama malama a ye seisi o longo marinea fiafi o mana o mia se upu mai ate o e tama ta talo i la wa fio faatanga lo nei ngutu e ala tu ai lau fe au i se ola ma se loto ma se anganga o longo marinea fiafi o se o lo sa ili se tali ma mautu se filifilinga mai ate o e tama feta lai ai lo wanganga marinea fiafi ala i lo upu tama Father prophesied over their life ile nei a fiafi i alu ma le mana lau upu ia nofo i whai esi suinga i o langa o lau whanau ono le suafa o Yesu Keriso lo mātou li lo mātou whaola wa wala au atuai nei amene ma amene ma amene haleluya vi ia le atua o lo tātou tatale noa ma tātou asia foi ia ma tatale noa i le whaatuatua amene haleluya o lo tātou tala noa i le faatuatua ia e me se fo i o le ngalue mai o le nganga o le atua. Just bear with me guys say. Na e seki tātou audio me umalava ungi ise me koe whalave ngia fiafi pe alu ka ko prokalame whaatalo whatua te tātou lunga YouTube channel whaatalo whatua le suafa manumalo Yesu Keriso ia peki le kangoi lor ni taimi manu nai te mai mua mai ngale share i whai lunga lau timeline. Amene. Manulele i alu tātou prokalame, ia e iai fo inisi, ia o te iloa e lātou te le mawhaina sia ina prokalame o nei, e iai ni mafuaanga, mafuaanga wha le tali tonunga, ia I know I respect lau whai unga, ia o nei inisi fo i lele, e se lātou tali tonunga mai, o wha longo fo i wei fo inisi o wha asana matamata tātou Bible Study, ia whapea ukai seina la tau fo i lele i te talo i le atua ia whapea na iai le upo le ola o le alava le awala i ui e tuere whina ngalo le atua amen whai o leo e a whia mai le nei prokalame whaaftai le whaatanga ino la o nanga i to tono lo mota ma lo lao ma ua fo i inisio a inga whapea na whaonga ina la tau televise e mai moa mai ai ia a wala tau whanau i mala inga a toa ia manisi fo maftanga group o lo whapea na whaalongolongo mai o lo sia i lunga tātou prokalame ma tātou Bible Study whaatalo whātu swafa manu malo Keriso iad swafo Yesu Keriso iad o tau amen la fiafine nei o te fia whaurutala ina le nei a fiafi se tātou tala noanga ile amene e faamoemoe le tali o lau faatuatua i le tautinoga lo ngutu amene ia e failasi na tele o vaenga i le nei afiafi amene au te manao ia te oe e faamau i lalo and follow ia ke lorka ko fiafi ngai la fiafi ngai pero ke lo isia fiafi fo ie kele o mo scriptures fo ile ai tatu te faamoemoe le nganga pa ia po fiele a wala ka I don't know po fiele me la nga i tatu o ngane have to be honest
O le ai le kele o kako notes fo i ka penga ngā ia le tangata. Pe o lau tā penanga i le atua, tā pena le ngata o le loto o le mawhauwhau. Male anganga, o le nei a fiafi. To be honest, o te rei lopo fairly the direction o le anga i le tātou o ngone fiafi. So, be led by the Spirit tonight. Amen. Faamoemoe foi. I lau no fo tapua. If you are hungry, a whena te fia ai. Te vai e sau fo i le atua, a vatu le upu mo oi. Ai a whai rofo mai, kalangoa so o la wha kua. Tu so lau attitude le na, o le a ele mau e fo i se mea. Ono le upa tu spaia. Blessed are those who are hungry and thirst. Me amu ia e fia ai ma fia feinu a wai ma ona i la tau. A whai kere fia ai kere fia ingo kere ma onga voi la. So nei la fiafi, don't jump to conclusion. What to the com le for le title fa pe. Si kiri fi fa ngono se e fa tali po le ha se fe au ta wala avatu ele to mo oi. Amen. Ole au tatu yai pe le mata upule le fa tuatua. Tuatua tu ile tu sia. Al fa tuatua. Amen. Hallelujah. Nga pa ia fe so ni mai a te tato. Ia si tato hatu le tato main text. Ia kako a maka mai ai a kongwe e pick up mai le nga pa ia fo ilo wanganga ia se fe au mai nga pa ia me la nga e tato o nga ne fia fia men. Kako heru fa pe nga fa moe le nga pa ia. Ai se lo fia kim fa pe ngi pe le se te le mea te le ropo fea luai. O i nā loa la e vai maanga i le flow le ngang pai. Amen. O le faatuatua, o le faalango le i mea ua faamoemoe i ai. O le mautinoa lea o mea e le o vaaia. Amen. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So evidence, le la tatu no nea fiafi le evidence. Amen. For mai le upu mga le Amplified version. Now faith is the assurance, title deed. Amen. Po ole pepa le faamaoni ai o oe ona se property. O se faamaoninga. Confirmation. O se faamautinoanga. Amen. O le mai uma I wing o le upu le whaadili umai le upu faith. Of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen. The conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Amen. O le faatuatua, o le pine faamau po le evidence. Amen. Ai se ale me ai whaalongo I upu ia. Title deed, confirmation, ai whaalongo I upu nei. E te maua le upu lea po upu ia. E te maua I totonu o le whaamasinonga. Amen. E te whaalongo lo ta ua mea tau evidence, which mean e eilona so o tanga na I se whaamasinonga po se mea o lai whaamasino. Ona o lou faatuatua e iai lana faamasinonga. Ia, o le mea le nā e faamasino lou faatuatua I le teimi o lai te faatuatua ai, o lai fai lava le faamasinonga in a spiritual realm. A fai e te le faatuatua e le eise tali, e le mālo la oi, mea le nā e ala ina fai ngoa ina o le fight of faith. Pe o le tūlanga fo ila ia o pe o le taua I le faatuatua ia pe fo ila le tūlanga le o finaunga I le faamasinonga pe o lai fight se case. Amen. I to tonu le whaamasino e pe o I le I to tonu le whaamasino o lai ai le case lai fight e lua lai tu. Amen. E lua lai tu o le finaunga o mea la pito I sirina tā ua I to tonu o finaunga. E tā ua I tonu ia le a fwinol mea tau evidence, ma le title deed, ma le confirmation. O te rei lopo wa e tu I tonu se whale whaamasino wa e solia se tu la fono, o au tu I tonu le whale whaamasino.
E la le ka ua kunga la so kuna. Yo kula fongo fonga le o la wa so kula fongo. Sa utu le tonu fa masino. O me le mali ai. E ai la me no o wi loa ya. Sa lo yo tango fa matala ile me no tupu. Fa matala ile lo ile me no tupu. Ai o te mina fa ile case. O fa longo kunga. Ele ai mase meo me no fa matala ile lo ia. Na tango le lo ia fa o ngai to tonu le court case. Uma mai loa ia le. Ia le whamasino o whaku loia. O le kele o ukala koe kiki whai kula o whamakala kua ukala. Ai le ai ma se mea nga mention inga i ko kongu o le court case. Ai paua mea na whao ngai le loia na o mo meo evidence. Na o mo meo pine wha mau. You know, when it comes to the court case, or when it comes to the court, it's not what you know, it's what you prove in the court. O le mea te, o le evidence te avei to tonu le court, po to tonu le whale whaamasino, o le mea le nai malo e le case. Amen. E le malo sau case, i se mea nai te iloa. Po le alava le te leo lo malama ile mata upu nai whai ai. Po le a fo ile te leo lo malama i ngafa o lo ainga. Mo ila tau i wharangonongo mai fie whaamasinonga. O lea lava lo malama e te tau lo toa ngafa, tono lo ainga po o ni tūlanga tau whanua. A matu i te tono le whare whaamasino, e le tā ua lo i loa, e tā ua le pine whaamau. E tā ua le mea tau evidence. Mea le nai ala ina whaia ina isi keisa leo na whai, avatu le keisi lumo lau avatu lea, latu le persecutor, ave se tangata la ave, e whaire whaamasinonga. Ai umai fonga, foi mai le tala ale whaamasino, e le lava au tau pine whaamau o evidence. Whaia ina leo, you know, o ausa avea matustala, I used to be a journalist, i aso la fu, le hola unga luenga mua nga, o ka sao ka whaikala i la. Sa whaikala la, i aso la sa kokongi o e le whainga luenga, o kia lue kusi mai tala. Ma sari la no walu o whanongolongo i whamasino. O le tele lao case, i to tono whale whamasino, e iai case e whaia ina i le tua leo. E maafuana whaia ina le tua leo, o nei le o lava la tau pine whaamau po evidence, po o ni whaamau maunga, e whaamau tū waila la tau whinaunga. Right? O le faatuatua, e iai lo na whinaunga e whai. O la na whinaunga foile na. E ilo ai le tali. O ifo e te ilo ai. O lo faatuatua i le upua le atua. O lai, at the same time, o lai whaamasino ina. Au te mana o lai o e whaasino ia te oi. O le faatuatua lai tutonu le tuspa ia. O le faatuatua e o whaatasia mele me tau o le tautinoga. Ono le upua le tuspa ia. O le faatuatua. Po o le upua lo ngutu. E tau e afoi, e whaamasino ina ai oi. Amene, whamai e tau a mio tonu ina oi lea, i le upolo ngutu. Lona winga, i to tonu la o le, i tu i le anganga. E ese le tā ua la o lau upu, e tā ua o le me te tau talai. Ono o le me te tau talai, o ina e whaamautu wai le mea te tali tonu wai. Toi whai atu le nā tala. O le me te tau talai, o ina e whaamautu wai i le spiritual realm, o ina o le a whaamautu ina ai le mea e te tali tonu wai. Ono le upartu spa ia, the abundance of the heart, the mouth speak. Whai mai o le me tumu ai le loto e tau talai le ngutu. Amene. O le loto la e tumu i le whaatuatua, e saufo i le ngutu. E te iloa le lei ale loto e le eise whaatotua, e te iloa le upe tautala i le ngutu. E te iloa tangata na te le mawhaia se mea i le upe tautala i lona ngutu. O le isi e whaia ina i le upe tautala i. To a tele tangata ke risiano. I lo utali tonunga ma la uwhaalonga, o le to a tele o tangata ke risiano. La to te fail e whai mai o tangata lo lotu. Ai o le to i lalo i o le tautala. To i lalo i o lana tala noa. Te le ufai atu e tautala wha mawalunga ono le upo le atua wha mai te mawhaia mea uma i le whaatasi mai o ke riso. Through Christ. Te mawhaia i mea uma.
Ese la le faamoemoe, ese le tautinoga i le tautino i le upu a le atua. Amen. Pe ilo le fiafi le nei, o le la tatou o tatanoa fo i totonu ai se i vali mua le ata leo le faamasinoga. Pe o o le a vali, o le a e malama ai. I le tāua o le upu te tautala ai, i le itu i le anganga. Fo mai le fetalainga Yesu, te mana e te ilo le fetalainga le Yesu, fo mai, o upu o lo o tautala tuai, o anganga i lato, they are spirit and life. Fo mai Yesu o ana fetalainga po lana upu o anganga. Amen. Ona so se mea ele mawhaina e tango i ai o le anganga. Amen. Mea na ele mawhaina e tango se upu, wa e kango se upu. Na te whaalongo ai, ele mawhaina e tango ai, so they are spirit. E na ele mawhaina e tango ai. Mai, we fia kango e use sa upolu ako, ke fia kango e te lea, pa o lai te langona. Amen. So se mea lai ele mawhaina e tango ai, they are spirit. Mea fuena fa mai Yesu, o upo te tautala tuai o anganga i lato. O le mawhaina e tango ai. E lua me lalangi ni, o le mawhaina e tango ai, mani me le mawhaina e tango ai. Fai le mawhaina e tango iai, ia mo meoa. Mea wha le anganga. Fai fo le mawhaina e va ai iai, o mea wha le anganga. Amen. Hallelujah. Ole. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ole, fumele upertus pa ia sa vali le a miotonu i le faatuatua. Amen. Fumai e sa vali le tangata a miotonu i le faatuatua. Te mana o e sui faatasi le lua nai na ia e loa. O le tangata a miotonu. O fea le me oso mai le me ta o le a miotonu. O fea fo i le me te loa i le me ta o le a miotonu. E ise tangata ngofo adunga le au wala fa o le a miokongu ni mela. No. E mafua ona ta ua oio le a miotonu ona wa umana faise faamasinonga o laua e tonu wai. Amen. Tumena e lon mea na e le mawhaina ta ua oio se a miotonu se i longa lava e faise faamasinonga faamautu wai o oe te a miotonu. Ai se a, ona o laua umo na faile faamasinonga o la e tonu laua mio. E le se mea ka o le ngofu wafa mai i o kangaka mio kongu kakala. No, se i longa lava e faile mea ta o le faamasinonga fato a fai mai e tonu la mio. Mea le nai araina a faile faamasinonga fai mai ia e a mio tonu le vaenga la. Ai sala la vaenga la aisea. La fato a faonga ina na le upu a mio tonu ono o laua iei le faamasino. Mea le nai araina ta ua le a mio tonu ono o laua iei le tangata na faamasino ina fai mai e tonu oi faonga ilo ina le upu a mio tonu. Amene. Fai mai le tuspa ia e sa vali le tangata a miotonu lo ino tangata le wa umana faile faamasinonga e tonu. Fai mai, e sa vali le tangata a miotonu i le faatuatua. E mafua ona ta ua tonu. Ono lai sa vali le faatuatua. Wei mo mai le wingo le talalei nei. E mafua ona ta ua le tangata a miotonu ono o lai sa vali i le faatuatua. The righteous is walk by faith. Not by sight. Tātou te sava vali i le faatuatua. Ai le o le tino meo meo. Le tangata a miotonu la. E sa vali i le faatuatua. Ai o lau faatuatua. Amen. E ilo le tautinoga. Tautu atu mua se i vali mua le faamasinonga. Se i faamautu le vaenga lea ona pe o le itu le la vali tu le tātou matau. Pori tu se faalinga. Mo i lunga le tātou tusi. Amen. Faalinga lo le matau pue. Amen. E se fulu ma le loa. Fai upa se fulu. Fai mai. O lo ta ua i ia. Fai mai le. Tu se faalinga. No o faalongo foi i le leo tele i le langi. Ua faapea. O ona po nei ua o mai ai le o la tanga. Ma le mana ma le malo lo tātou wa tua. Ma le pule o lona ke riso. Awa ua lafo i lalo le na molia o tātou uso. O le na molia i latou uma o lo tātou atua i le ao ma le pō. Fai mai le tala le tuspa ia, the accuser of the brethren. For mai, then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ
have come, for the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. O lala iai le accuser po o le o lo o molia I tātou I lumo o le atua. O le atua, o ia o le whaamasino, ai whai mai le tala le tuspa ia, o le accuser, day, whai mai o aso uma, mai day and night, aso uma o lai accuser o e maha o ilu mo le atua, a e whai tau fo le fwoi upu lea, e le o le lalo langi uma lai alu le ti Apollo accuse. No, pau a tangata I e tā ua I, o le auso, the brethren, o tangata ia ke riso. Right? O lo faatuatua la. O la lai accuse o e na o tangata faatuatua ia ke riso. O la e alu le ti Apollo e accuse I lumo le atua. O la e alu e ave o I lumo le atua. Amene. Ai whai mai le tala al tuspa ia, e whaamasino ina o I le upu e te tautala ai. O whaatasi lau whaatuatuanga ma lau tautinonga. Amen. Se vari mua tua o ne tā ua I o le upu e te tautala I le afoi. As an evidence. O le pine whaamau. Because faith is the evidence. O le pine whaamau lea. Amen. Ono o lea lava e accuse tātou le ti Apollo. E le o le lalo langi, e le o tangata umala e accuse na o le tangata lava. O le hata li imala e whawhine o le atua e whaingoa ino the brethren. Po o tātou le ahuso, ia ke riso. Pau I o tangata o le accuse le ti Apollo. I lumo le atua le tamā. Pa a whawhetaila I le atua fumatala le tuspa I o lo o tū Yesu mo I tātou o lo o whaima puruvanga. O lo o whaima fautua. He's intercede for us. He's our advocate, our intercessor, o ia lai tu I le vā e fautua I le vā o oe ma le atua. O la lai tu le ti Apollo e le si pito e accuse oe, a lai tu Yesu mo oe e pe o se whaamasinonga lai whai I aso uma so uma. Amen. So leo o tato wo I le anganga e whaamatala, mea lai tutupu I le afo, I le taha ua lo faatuatua, ma lau tautinonga. I tutono tu se sakali, e toa me se ata. Amen. I tono tu se sakali o lona mata upu e tonu. Mertala tu spa ia. This is o le tu le nganga fo mai. Wa ia faali mai fo ia te au o Yosua le faitau langa sili. O Yosua le faitau langa sili fo mai. O lo o tu I luma o le angelu a Jehova. O sa tani foi. Fo me lai tu I luma o le angelu a Jehova. O sa tani foi. O lo o tu o ia I lona I tu tau matau, e te e atu I a te hia. Whai mai o lai I lumo Jehova. O lai e le angelu, lai tu e intercede mo ai foi. Mo po lai tu mo Yosua. A la fo ia laku sa kangi le si piko e kike. Amen. Whai mai leo tātu pa I ono whetala ia tu leo Jehova ia Satani ia o ia tu Jehova ia te oi Satani ia o ia tu ia te oi Jehova o le ua whiriwhiri Jerusalema e le o le motu ea le nei na se ia mai le afi. Ua ofu Yosua I ofu ele elea ua tu foi o ia I lumo le angelu. Wa ia tali atu ma whetala atu e na tutu mai I ona luma o loo whaapea ave ese ia o ofu ele elea ua ofu ai o ia. Wa ia whetala atu foi ia te ia. Amen, fa mai faauta wa o ave esea awa mio le tonu I o ulunga. O te faa ofu fo ia te oe le ofu matango fie. Amen. O la sa I luma le ostaulanga leo Yosua I luma o le atua. O la watu atu fo ile angelu, ala fo e kua kuai malea, ma Satani e te e atu. O la laku fo e fi nau ile auso. E peo I le tātou te mō mai se hata o le winga o le ti Apollo. Ai, e tā uala, I tutonu o le olanga le faatuatua. Lua Korinito, o lona mata upu e wha. Wha mai le tala Paulo I, wha mai o loo ia te I mātou lea lava loto faatuatua, the spirit of faith, pei ona tu sia, ua au faatuatua, o le mea lea na o tau tala atu wai. O I mātou fo'i ua mātou faatuatua
o le mea lea ua mātou tautala atu ai. E o whaatasi ale faatuatua ma le upu o lo tātou tautinonga. Faith and confession for mai. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, o le tala noa I le mea lai tu sia I tua salamo se lausfulu ono. Le salamo ta vita se lausfulu ono. Le ta ua ile le foi upu le mai. I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Ona, o le faatuatua e tautala. E te tautala po o lau tautinonga o le faatuatua. E tāua ono le upa tuspa I o le me tumu ai le loto e tautala ai le ngutu. O le me tumu ai lo loto, which is faith. Amen. A tumu o le faatuatua. E te tau ona tautala mai lo ngutu. Amen. E te tau ona sau I fafo I lo ngutu, ia po lau tautinonga le meo lo o tumu ai lo loto. Ono le upa tuspa ia. O le alava le me tumu ai le loto. Tautala I le ngutu e fiu le senga ngā e kei loa e whaare seki pe au ki me kaukala. Sau ar tautala kasi alau whaalongo o kala e sau e afu ia e esea. E esea e kei loa tangata ino wa tautala. Kei loa e whaavasti ino wa kaukala. Kei loa ele mea lai kau off ino wa tautala. Te loa lava I le loto. E fiu alanga ngā e sau fafu. Lea lef matala tuspa ia I. O le faatuatua fo mai. Ua au faatuatua o le mea lea na o tautala atu ai. O I mātou foi ua mātou faatuatua. O le mea lea ua mātou tautala atu ai. Ono o le faatuatua. E o faatasi ma le tautinonga. Ma le upu o le tātou ngutu. Amene. Ona o le tautinonga po o le upu o le tātou ngutu e whaamasino ina I tātou. Amen. O lo faatuatua o le pine faamau po o le evidence. Amen. Se I faamau tu mo mole I tūrea tātou o se e rola ia. I to tono le tusia Peteru. Amen. Mua Peteru. O lona mata upu e tolu. Tatu fai tau a tu fai upu e. Hallelujah. Te fulu. Foi mai. Oi foina te anga leanga ia te outou pe a whaitou te wha o a o ilo o le lei. Whai upus fulu. Foi mai. A wā o le fia manao I le ola, ma ia I loa aso le lei, so ia le tautala lona lau whaiva I upuleanga ma ona lau ngutu aua le tautala tala wha o le ole. Ia alo ese I le leanga a ia whai me le lei ia sa ili I le file mō matau sisi iai. Whamai le upa le tuspa ia, au wā o le fia manao I le ola, ma ia I loa aso le lei, so ia le tautala lona lau whaiva I upuleanga. O le whai mai le tala le tuspa ia a whai te fia ola manu ia. Whamai e pui lau whaiva. A whamai fo ia e fia ola umi. Ia e pui lau whaiva wale mele ala ina vave na oti le stangata. E oti ona o upu lai tautala I lona ngutu. Ua wha masino ina o ia I upu na tautala ai. Whamai le tusi al whata o tolo na ta upu sumal tolu. Amen. Whata o tolo na ta upu sumal tolu. Whai upu e tolu. Whai mai. O lena te leo I lona ngutu, e tausia e ia lona nganga, a o le whaamanga ona lau ngutu, e ia te ia le mālaia. Whai mai o lena te leo I lona ngutu, e tausia e ia lona nganga. A o le whaamanga ona lau ngutu, e ia te ia le mālaia. E mālaia la le tangata o ia whamai le tala lau ala tuspa ia I o tātou pui o tātou lau whaiwa whamai le tusia whata o tu sumalwal whamai o le ola ma le oti o loo I le pule a le lau whaiwa. E le o whai mai o loo I le pule a le mata po o le pule o le loto po o whia lava se vaenga o lo tino whamai o le pule o le ola. O le pule o le ola e I lau whaiwa.
Ia. O le tā ua I o la tātou tautinonga, tautino le faatuatua. Ona e te tauno faatasi lo faatuatua ma lea, ma lau tautinonga o lea tua fo I le fuafuanga, faatuatua ona feta laila ia, that's how he operates. Na whaia la oe le faatusa o lea tua, we operate the same way. O le awala lava e tasi. Mea nai whai mai ele tusia e feso, imitate God as dear children. Ono o lea tua, o ia o lea tua le whaatua tua, a o la ina whaatua tua lea tua e wheta lai lea tua. Ona, o lona whaatua tua e tautala. Amen. Tala tusi atu tonu o le afo, I mariko sfuma tasi, whamai o o lo whaatua tua mwhaina e whai atu le maunga si itia, ma lafo ia I lea. Ona whaatau nuuina lava lea. Tu sa a o ina whaatuatua ona tautala la ia le maunga. I to tonu la le tuspa ia. O le tele o taimi, o tātou tau ma whai e toi whai I lea tua e whai le mea na whai atu ia te o e whai. I think let me that. What's the best way for me to make that clear? Tu sa o tātou toi whai I lea tua, e sau e whai le mena e whai le whaatonunga pe whaatonu le mena whai atu le atu ia te o e whai. Amen. Pe le whai upu whai tu spa ia lai for my submit to God, resist the devil, and he will flee from you. For mai tala tu spa ia e ngā wai le atua, ia e te ele fili, ona sola la ia mai ate oi, to a tele tātou, o tātou tatalo I le atua, e sau e alu e tōli le fili. And yet, ele o le upu le nā le atua. O le upu le atua, o oe e te ngā wai le atua, o oe foi e te tango e tūri le fili. O le tele lau taimi, o tātou whai I le atua, e sau e tūri le fili. Ai ele o le mea na whai atu le atua ia te oe whai. It's not God's job, it's yours. O lau ngā ruenga le nai whai, the authority as a believer, o le tātou wa ia te tau, po le afoi, po o le mele nana whai mai le atua ia te oi, o le awala le nai te tūria, ele ti apolo, I te tonu o le whenga inga fau, e te le mau ai se mea na sau I le atua tūri sea. Sa sau I le atua tūri se. I ngā ruenga wha apostolo, na tūria I e le atua se te moni. No, o le au apostolo no la tūria I le suafo Yesu. So o la tau na whaia ngā ruenga. Ke wha mai, is that the same? No, ele tutusa. Ono le tele o teimi, la lava tātu te whaatali I le atua. Tuli ese le mele, ele kai kulia ele atua. Ono foi o le mea na whai atu ia te oe whai, ele whai ele atua le mea na whai atu ia te oe whai. That prayer won't work. Ele work le prayer le nā roto talo I le atua, e whai le mea na whai atu ia te oe whai. You submit to God, you resist the devil. E iei lai titono le tuspa ia, pia no whai atu, ai mana o I manuia le tuspa ia, whai tai ala lai whamele tuspa ia. Whai I tai ala lai whamele tai le tuspa ia. O tātou la, o le tātou whaatuatuanga, e whaamasino ina la I tātou I le upu tātou te tautalai, ia po upu o tātou ngutu. Ono o le whaatuatua. Atu I le. I le tusi lea. Amen. Luka, rona mta upus fumal vatu. Amen. Pena o whai atu, o le whaatuatua o le pine whaamau is an evidence. O le whaatuatua o le pine whaamau. Ia po o le title deed, ia po o ie, po le pepa whaamau tino, po le confirmation. For my faith is the substance of things hoped for, is the evidence of things not seen. Lea le te whaatuatua I le atua, so o se teimi ala te whaatuatua hai, tangata miuton, o la lava e le whaamasinonga in a spiritual realm. Lai whaamasino pe moni a lo whaatuatua, mea le nai ala ina tofo ina lo whaatuatua pe sao. O mana tua fo ile mea na sau wa ile ti apolo, aru le ti apolo, whai ile ia fo ile atua. Na alu accuse fo isko ingo yopu. Whai mai, ngā langi a ngā whaperar ka malau yopu langa lai, e ilo urima lai, kawa lai, pui inga, ai awa ese ro urima, ai walu e. Langa kau su ere ki apolo se au wala, e se ia, whai e ia, whai e yopu. Lai sau tofo lava yopu anai wha ingo ino tofofonga.
test. Na sau tofo, pe sa o lava le tu mau o le mea lai tu wa iopu po o la lava e talitonu iopu i le atua. O le mea le nana sau wa e fai kau kusa iopu, alu fo le fai kau. Kele o mea kukupu le o langa o iopu. O le papala le ngau o ia iopu, o le mkua makau kia, fa maingo aku anga uo, fiku aso, le ima se singa whainga whaise kala ia iopu, ese a, fa mainga nga sava vali kwa anga uonga lako iloa mamao kwa iopu, fa mai uka ngofi sa sayo lako ofu. Fa mai wa pa u lalo sa sayo lako ofu ma fika ngisi se a, le va aia kunga, le va aia ku ia iopu i mea nga pupua nganga ho o ia iopu. Ke rei lopo angi fo linga ole mai nga ia afu ia iopu paulu me fo me o kango vai mo le a king fangu fo me o kango sele ai no kingo valu ai no kingo ile o fo me e oi ile au a ko ma le porka malo le me nga fo me o fo ile po ile mfinga moi fo me e nga nga fo me kala ku spa ia nightmares fo me ele ngata safa ile tino ai o le po safa fo i mo meo miti ma me tupu eta le no iopu le kele lau me nga kofo inga i ka malo ale. Amen. O la lava nga sue. Pe sa o le wha kuanga o ka malo ale. E peo se wha masinonga. A kongo le wha masinonga le a kako. O le peo le wha masinonga le o kungo ngofo i le. Ngofo i nga kula i o afo i kue lua. Ia lau mai mo meo wha mau. O le mele nga whai. E se fo i le whai nga wha masinonga wha le anganga ia. E peo le tofo. Po fia sa o le kua lai ai. Ona e lua i tu ole tua le tua ia ma le tua ti apolo aya e ku fo le o ngakong fo matala le tua fe angui faf fo me sili lo vevela pe ke ma alili o ke le o lua o ke ma fanga wa le sia nga le ala tal no tu spa e fail fa ma sinonga po fe sa o le tua le te ai o lo fa tua o la ina ono o tātou faatuatua i le atua. Pei lau i, se tātou atu e mai la i le tusi le au mai eise ata o le mea tau le faatuatua. Ma lona so o tanga i le mea tau le faamasinonga. Ma le upu e tau tino ai. Amen. I tono tu spa ia e faamasino ina i tātou e le atua i le upu tātou tautala. I tātou atu mua tu se mariko. Hallelujah. Help me guys here. Se i tau mawhai e vani mua le ata le ia malama manino ai le i o le upa tolu fitu. Amen. Tatu pick up on le verse 31 foi mai. O le mea lea, o te whai atu ai a te outou, o angasala uma ma upuleanga e wha mangaloina ia i tangata, a o le upuleanga i le nganga pa ia i le wha mangaloina le i tangata, ai se whai upu i le atali i o le tangata e wha mangaloina lea, a o le whai upu i le nganga pa ia i le wha mangaloina lea i le olanga nei po o le atali. Ia outou ta uale la au le lei, ia le lei fo'i mo na fua, e le o lea ia o tauta ua le la au leanga, ia le anga fo'i mo na fua a wa o na fua ua iloa ai le la au. Whanau ngata whe a hie, o tau o lo leanga, e mawhaia whape e wheo no tau upu le lei, a wa o le tele o mea i le loto he tautala mai ai le ngutu, the abundance of the heart, the mouth speak, for me la ia, ua o wa au mai mea le lei e le tangata a mio le lei i mea le lei ua teu i lona loto, o le tangata a mio leanga fo'i ua au mai mea leanga i mea leanga ua teu i lona loto. Whamila ia, a o te whai atu i a te o tau, o upu whaatau wa a uma e whaia e tangata, la tau te tala atu wai le tala i le aso whaamasino, a wa o au upu, e tau wā mio tonu ina ai oe, o au upu fo'i e whaasala ina ai oe. Amene. E whaamasino ina la oe i upolo ngutu. Le lai whai mai le tala a Paulo, i le tau e Paulo whai mai, o loo ia te i mātou lea lava loto whaatuatua e pei ona tū sia, wa o whaatuatua o le mea lea o te tautala atu ai. O i mātou fo'i o mātou whaatuatua o le mea lea o mātou tautala atu ai. O le whaatuatua la, e te whaatuatua o na tautino la i o lau whaatuatuanga. Amene. Hallelujah. E te tau lava ona e tautino ina lau whaatuatuanga ma le mea lai te whaatuatua ai. I te tonu o le tusia le. O le ale mea te tautala ai.
wa tau fu tatou I loa upu tatou te tau tala ai. I le tai ala ia le tuspa ia. Whai mai ia le mua pe te rue wha. Whai upa sifuru, whai mai. Ia tai to a tasi ma au na o le tasi. Amene. I le tasi I le alava mea, e pei ona maua e ia o le mea alofa, e pei au na pule le lei I le alofa tu noa winga ese o le atua. Whai mai, a whai e tautala se tasi, ia tusa ma afionga a le atua. A whai e au na se tasi, ia tusa ma le malosi ua fua ina mai e le atua. Ina ia vi ia le atua I mea umalava, ona o Yesu Keriso, ia te ia le vi inga ma le malosi e whaavavau lava, amene. Wha mai a whai e tautala se tasi ia tusa ma fionga le atua. A whai e le o whai tusa lava, e le o whai mai e hafo ino le me, nga o fionga le atua tautala, le mawhainga e kaukala. A whai mai o autala na e whai, ia o nga tusa ma le fionga pa ia le atua. Amene. Mai ia tusa ma fionga pa ia le atua, tala tātou te tautala ai. O lona winga, a whai ele o se upo le faatuatua, au e kaukala ai. Amene. Ona e iailo na afianga. E iailo na afianga ilo tātou faatuatua. E iailo na afianga ilo tātou faatuatua, ona o le faatuatua, o le pine faamau, o le evidence. Nai tano le tuspa, ia tato atu lai tua le tusina luka le na sifurmal fa, o sifurmal valu. O I le si tato mai se ato le faa masinonga, leu denga kalkala ngoinga, le faa ki ngoinga le mea ka o le faa masinonga. A le faa masinonga lea, o le faa ta oto le na faa matala Yesu, o le faa masinonga, o le fafine, ma le tupu, e le a miotonu ia po le tupu, e le fameo le tupu lea, e le fefe se tangata, e le fefe fo I le atua. Fa mai le tātou te I tātou te whaitau whai mai, ua whetala ia tu foi o ia I le whaata oto ia te I lātou, ina ia tatalo so o e tatau wai, ai aua le whaavaivai. Amene. Fa mai e tatalo ai aua le whaavaivai, ua whaape atu. Sai le tasi a ai le whaamasino, ua le matau I le atua, e le ava fo I tangata. Sai le ai fo I le tasi fafine ua oti lana tane, walu watu ia te ia, ua whaape atu, ia e whaamasino I le ua iai a umea. Amene. Tato e fwoi me le fwoi upule na, fwoi mai, ia e whaamasino atu I le ua iai a umea o lona winga. O I le fwoi mai le tala le fafine lea. O mea ia la mana o le fafine whaamasino, o mea e whaatatau ia te ia, belongs to her. It's her belonging. O mea le fafine. Whama, ia e whaamasino atu I le o iaia o mea. Lona lua. A whai wa whai mai le fafine o ia e ona, o lona winga, o lai e le pine whaamau e whaamau tūwai, o ia e ona. Fua na whinau le fafine e whai le mea ta o le whaamasinonga. Wai le ma whai ona e alu whai se whaamasinonga e au noa ma se pine whaamau o e honga le mea lea. A o le fafine lea, o lai whinau o ia e ona. Which mean o lai eila na pine whaamau ai loa ai o ia ona. Amene. Whai mai la ia tala whawhine. O na iaso ele I mawhai ai o ia. Ai muli ane ua whaapea ifo o ia I lona loto. E hui lava ino ou le matau I le atua. Tala le ale whaamasino mai. E hui lava ino ou le matau I le atua. Ma u le ava I tangata. Ai pei tai ona o le whaasoe sa mai ia te o le whawhine nei ua oti lana tane. O te whaamasino I ana mea, ina nei whaati ngā mai ia te au I lona sausoo. Ona whetalaia tuwai lea o lea lii, ia o tau whaalongo mai I le upu a le whaamasino a mio le tonu. Whai mai le tala a Yesu, tātou te whaitau muto e msanga whaitau le tala a le whaamasino a mio le tonu nei lunga atu. Le whaingo le tala a le tangata lea. Whai mai e ui lava ina tuai mai lea tua I e na ia filifilia, o loo ala langa I lato ia te e le ao ma le po, pe le whaamasino ea o ia I a lato mea. O te whai atu ia te outou, e vave ona whaamasino e ia a lato mea.
Haleluia. Peitai, a saule ata li o le tangata. Amene. E longa ea e maua e ia le faatuatua i le lalolangi. Sau fai upa e valu. Sau faa uma Yesu le faata otolea, ai faa uma Yesu i le faatuatua. Fai mai, peitai, a saule ata li o le tangata, e longa ea e maua e ia le faatuatua i le lalolangi. O le ale so o kanga o le faatuatua a ngai i le faaka oko a kuanga fai. O le ale me so o tai ai. Amen. Ona o le faatuatua. O le a. O le pine faamau. O le evidence. O le faatuatua. O le fafine lea. O lai tali tonu le fafine lea o mea la la famasino. O ia e ona. E tusa ma le pine faamaula ia te ia. E le mawhai ona e tali tonu i se me le o ia e le o oe ona. E tauna e tali tonu oe ona. O le tala no me le tuspa ia fa mai peitai a saule ata li o le tangata. E longa e maua e ia le faatuatua i le lalolangi. A fai kau e se kangakanga ke le iloa le wing o le faatuatua. Ma kua onga misia a koa lava le point o le a. O le mea ta o le whaamasino. O le whaamasinonga le whai i. Ono o le whaamasinonga le whai i. E le ngata o le persistent po o le nau o le whawhine te talo. A o lai ai molona whaatuatua. O lai ai molona taitonunga ona i lai ai le pine whaamau o ie ona. Mea nā e alai nā lufi nau le i le whaamasino. E fi nau o ie ona. O ea, it belongs to me. Right? O tātou i loa umana tutongi ina i Yesu mea umalava. E tusa imara tusia Efeso. Amene. Whameritala tuspa ia. Ia whaafetaia le atua le tamao lo tātou wali o Yesu Keriso. O le whaamanuia mai a te i tātou i mea umalava e manuia ai i la le anganga i mea oile langi ona o Keriso. O lea la wa iai mea uma wa whaamanuia mai ai le atua, wa iai foi fola folanga ma mea uma lava tau tātou, whamatara tuspa ia faith is the substance of things hoped for, is the evidence of things not seen. O le pine whaamau lea, o le faatuatua. O le mea la e tāua ia te oe, e tāua lo faatuatua i le upua le atua. Ono o le upu lea le atua e faatuatua ai o le pine whaamau le nā oe ona. Is that clear? Amen. O lo faatuatua la i le upua le atua. O inala e lo ai oe ona ai te tauno faatasi lo faatuatuanga ma lau tautinoga ona o lae accuse o ele ti apolo wa iai tangata. To atele yo tangata watoe e faatuatua i le atua wa tatalo nei i le atua. Le atua. Whaamalo lo mai lo nei mai. Ia pe uma fo inka kalo mo isi tangata. For example, fo ilele lau ka kalo mo liska ngaka. Fo ilele lau whaapio o lo watali. Lau e whai mai. Le atua. Whaongahina lo watali. Ia avea o ia mawhai whi au te talo ia te oe. Fo wai le poto i lo watali. Lea laua e te talo ina upo a fionga pa ia lea tua i lungo lo watali. Right? E umalon te talo listangata. Toi whadiu lo whai mai. Si o lea kali i leo a ole ai valea i lea onga. Si e lo mea wha vale valea. Si tu lo o upu nei leo toi talafo i lunga. Right? Tusa wa toi andu umai au upu ia. Wa whaalea o ngā ina umai au upu nei na e whaia. Lau ta talo lena e ta talo ai lunga o lea tua. Lena e ta talo nei lea tua e foa i le poto i lo watali. Ai uma e koe whaliu fo e mai. Ma kuale ai a se numa ngai o lea kamai kiki. Si? Tusa e le o ngā tasi lo whaatua tuanga lena iai. Ma le upu o lau tau tinonga le tua. E to a telefo i tangata e ta talo i le whaamalolonga. Ai foi mai ia. E uma foi. E koe antu uma lava le tatalo na fai. E ala tau upu. E le o ngā tasi no lato whaatua tuanga. Ma upu mo lo lato i loa. E whaamasino ina i lato i le upu.
O lona winga ele o faatuatua. A accuse la o a ka o inu mo le o faamasingonga. A ke o accuse o e a foi. Ia upuna na fai. E tasi le vai le atua fa mai o la sa o le ki Apollo. Ono foi o le atua tonu na faamasinonga. A lu atu la ti Apollo e la o ko upu ia wala fu e kusia upu ia fai. O la fu e fa mau winga ele siku. Au upu ono upu e faamasino ina hai. Longa winga e vakua upu. Ile faamasinonga le atua mi o tonu. O la sa o le ki Apollo. Ele ka kaula o nga avatu ya te oepe ele te tau ona krantinga le afo lau prayer. Aisea, ona o lae e toea, tusa malau mui muinga le na fai, ile faamasinonga le atua, e sa ore ki Apollo. Ke o ele fa au le atua. Te o fa pia se fo ele fai polo kiki le atua o ia e tonu ma fa maoni. Ele aingi anga kama fu ia fa aingi anga dirty work manga me no. Fa masingonga o mole atua la le ai. A fai le fa masingonga le atua. Te le te mitato te tatalo i le atua i le fa atua. Ai to fa alea o nga ina umalava tato tatalo. Ono o upu tato talai. Ono o upu tato talai. Tono le tusia numera. Amen. Sa fai e ile atua ile au vaenga le o e ave ia whaatau no uia. Te mana e te o e la whaile tātou whaitau ngā tusi. Te langa e la tua ima whaamai e tātou mata upu lea ile vaenga le tātou tanoa. Ile o whaatasi o le whaatau no uina e le atua. E whaamoemoe le mea whaatau no e le atua i lo wolanga. Ile upu e te tautala i molo whaatua tuanga. Ai tātou te le i whaia le whaitau ar tala leo. Te mana o te o e vatusina whaapupu unga o le taimi lea. O lea una tūri e lea tua ia a whai poloa i lea tua ia mose. E au wina ia spai e tos fuma loa i tutonu o le whanua le ai folfola ina. E o ia i e wa ai. Ma o e au maise li poki pe whapei. O no leo tangata nei. O au mai le tala. O le tala la le leo to e fo i mi mla tofu mai. O la to e fo i. O la to e o mai ia mose ma a rona ma whaapoputonga uma. Lava o le whanaunga Israelu i le vao o Parana i Katesa. Wa lātou au mai le lātou tala ia te i lātou ma le whaapotopotonga uma wa lātou whaali mai fo'i ia te i lātou o fu o le whanua. Wa lātou tala mai fo'i ia te ia ua whaapea mai na mātou o atu i le nuu na e awina atu ai i mātou e moni fo'i ua tawhea i le sua susu ma le meli. O na fua fo'i nei. Ae pei tai. Ane. E malo losi lava tangata ono nofo i le nuu o ai fo'i e nofo olo e matua te le lava. I le malea fo'i na mātou i loa ai whanau a anaki o lo ono nofo a maleka i le nuu i le tu i tonga o sa he ti fo'i masa i e puse, masa a mori o lo ono nofo i lātou i maunga o sa kana nā fo'i o lo ono nofo i lātou e lata ane i le sami a toa ma le tu e iai o ritana pe fōringa makua le lei anga ruenga lau vangi whaatino. Foi mai la ia. Ona vavao ai leo ka lepo i le nuu ia file mu i lumo mose wa whape atu. Se i tātou matua o a e lava i ai. Ma whai ai mo i tātou a wā e ma whai lava ona tātou manu malo ai. Ona whai ane ai leo o ia tangata na o a e maia. Tātou te le ma whai o no a e tau male nā nuu. A wā e siri o lātou malosi lo tātou. Ua lātou whai tala leanga, ma whai i le whanaunga Israelu i le nuu na lātou asiasi i ai. O whaapea mai, o le nuu na mātou o atu i ai e asiasi i ai. O le nuu lava lea e wha umatia e ono nofo ai. O tangata uma fo'i na mātou i loa ai, o tangata tino e ese lava i lātou. Na mātou i loa i fo'i tangata maurulunga o atalii o anaki na tutupu mai i tangata maurulunga e peini se lava i mātou i o mātou manatu. Sa whapea fo'i mātou i o lātou manatu. O lau vaenga i e spai, ko se furu male lua, ko se furu leo mai mali poki da. Fa mai le lātou li poki, e maa ngai lau whangua. Ar makua i ke le au lea, matua i tele lava o le. Ke le ki o kangaka. Amen. Ke le ki o kangaka ia o lai ai o. Le na tātou whaitau an le pōle solua le tala le mori mau o fine o rā ava.
Whamai a rāwa. Whamai na mātou whaalongo i le au mainga o kou e le atua mai ai kupito. Whamai na liu sua vai a ia loko le ngu le liu sua vai a lako loko. A leo aku lo vaenga i va ai e ese fu la tau vai. Whamai whai upa luas furu i. Whamai, ona whetalai mai leo Iova, wa au wha amangalo ina atu e tusa mala upu, ai pei tai, olo ola au, e whaatu muina lava le larolangi uma lava i le mamalu o Iova. A wā o nata ngata uma o e na iloalo uma malu ma au wha ilonga, na au whai ai kupito ma le vao, ma ua tofo wha se fulu lava i a te au malatou le wha alongo i lo uleo. La tau te lei loa lava le nuu na ou tau tō ai i o la tau ta mā. E le ai lava so la tau o e ino mai i a te au ewa ai i ai. A o lau au no ka lepo, ona ua i a te ia le loto e ese i o la tau, wana matuwa muli mai lava i a te au, o le mea lea o te whao o atuai i a te ia i le nuu na ia, le nuu na ia alu atu i ai. E whai fo'i lea malana whanau. E ese le tā ua o le upo e te tau tino, te tau talailo faatuatua o nei faamoemoe lau tau nuunga. E le tau tino ngā lo ngutu. Amen. E faamoemoe le upu le mea e te aluai ia po o le mea le la e aluai. Whapio le langi le ngi marka ko whaakua kuanga a toa le langi. E faamoemoe umalo tātou faatuatuanga le tau nuuina, le tātou tau nuunga i le langi. I la tātou tautinonga le tautino le teimi nei malo faatuatua. Ona, o ila, le tātou favorite scripture fu ile le KLM quote. Amen. Mai tutono le tusi a Roma. Ta upo se fulu. Fai mai. Fai tau mai le. Let's pick up from verse 6. Fai skako fai ngā fai kaunga i a fai mai. A o le ami o tonu e maua i le faatuatua ua faapea ona fai mai, aua le faapea ifo i lou loto o iai se alua i le langi o lona winga ina ia a ami ia keriso ia maliu ifo. Pe faapea o ai se alu ifo i le mea loloto o lona winga ona ia a ami ia keriso ia maliu wae na ie uoti. A o le ua fai mai ai, ua lata ia te oe le upu o i lou ngutu ma lou loto, o le upu lea o le faatuatua o mātou o tāla i atu ai. Whai mai o le upu lea, whai mai a o le a whai mai ai, ua lata ia te oe le upu o i lou ngutu ma lou loto, o le upu lea o le faatuatua o mātou o tāla i atu ai. Whai mai a whai, e te tautino i lou ngutu i le alii o Yesu, matali tonu i lou loto, ua toe whaatuina mai o ia e le atua na ie ua oti, e whaola ina ai oe e o whaatasi a le tautinonga ma le whaatuatua. E o whaatasi a le tautinonga ma le whaatuatua ono o lou tautinonga e whaamauina ai. Whai mai le upu le tuspa ia i le tusia whaata oto, la e tusi ina tātou upu. O lai whaamauina as an evidence. Mea fo ile nai ala ina whai mai o upu uma tātou te tautala upu whaatau waa. E whaamasino ina i tātou. E ke whako a e ke ia le aso le whaamasinonga. O upu e ke le i whaapea o e le kuskusia lalo. Lai kuskusia uma. Mea le nai ala ina whai mai o upu tātou te tautala ai. E whaamasino ina i tātou e au mai lunga le aso le whaamasinonga. Ono lai whaamauina. E whaamau e fo ila upo le tautinonga o lo faatuatua. Whai mai la ia, awa o le loto e tali tonu ai, te tali tonu i lou loto. E o mai ai le a mio tonu, a whai e te fia a mio tonu. Whaafena e mo le a mio tonu. Faatuatua le loto. E te faatuatua lo i le atua, tonu lo lou loto, lau sao, lau a mio tonu lou loto. Amen. O la lau tonu lou loto, peitai. E le i eise mea o tupu. E ui o lau tonu lau loto, a ei le mea te tauna e whaia. Whai mai tala tuspa ia, a o le ngutu e tautino ai, e o mai ai le ola. E tali tonu lau loto,
ai tautino lo ngutu e o faatasi ala le faatuatua ma le tautinoga mea lenā e alaina fai mai le tala le apostolo Paulo ua ou faatuatua o le mea lea o te tautala atu ai ua matou faatuatua o le mea foʻi le matou te tautala atu ai o lae taʻutaʻu lo latou faatuatuaga i le upu a le atua e talitonu le upu a le atua ma taʻutino lo latou tautinoga foi mai la ia auā e faapea mai le tusi e lē ma se tasi e faatuatua iā te ia auā e lē ese le iutaia ma le eleni auā o le alii e toʻatasi o tagata uma e faulaʻi lona alofa iā te i latou uma lava o e valaau atu iā te ia auā e faaolaina i latou uma o e valaau i le suafa o le alii o le nei pe faapefea ona latou valaau atu i lē ua latou lē faatuatua i ai pe faapefea foʻi ona latou faatuatua i lē ua latou lē faalogo atu i ai pe faapefea foʻi ona latou faalogo atu pe a leai se talaʻi atu pe faapefea foʻi ona latou talaʻi atu pe a fai ua lē auina atu i latou pei ona tusia e matagofia na auā o latou vae o e au mai le tala lelei i le manuia o e au mai le tala i mea lelei amene foi mai lo la ia ai lē usi taʻi i latou uma lava i le tala lelei auā ua faapea mai i saia le alii e o ai ea ua talitonu i la matou upu e taulogologo atu o lenei e tupu le faatuatua i le taulogologo atu o le taulogologo atu foʻi i le afioga a le atua tasi ale me tupu ai lou faatuatua o le taulogologo ai lē faapea lagao so se kaulogologo i lē kupu sou faalogologo sou faatuatua le taulogologo i mea le uae faaaogā isi ia foi upu lea i ngole i mea o kaulogologo mea ale health soifua malōlōiga leigei fia kere kangaka i quote e foi upu le fa mai e kupu fa ko kaulogologo o fai koukui o fai mea ia fa mai o kaulogologo nga le ai pauale le mele fa metal dus pa ia i a fionga le atua o mea na ele oni fa sala launga le atua o fa sala launga soifua malōlōina it's not the same o mo meo lapata inga ele oni fa sala launga le atua o na o fionga pa ia le atua amen e tupu la lo tātou faatuatua e ala i le tātou taulogologo ai o le taulogologo ia fioga a le atua amene ona o le faatuatua ma le upu o le tātou tautinoga tau ana o faatasi amene o faatasi ia faapea ona a e tautala i le faatuatua ia faapea ona o faatasi ia lou faatuatuaga o lau tautinoga ma lou olaga amen. Ia ona maua le oe le tali mai le atua. Amen. Faith is the substance of things hoped for, is the evidence of things not seen, is the evidence o le pine whaamau. Amen. O whinaunga. Ia whaamanuia le atua, le ngata i lo whaatuatua. Ai fo i le upo o lau tautinonga. Fo mai o le mea lea, mātou te whaatuatua, mātou te tautino atu. Amen. Whaamanuia le atua i sutatou ainga, i nei fo ia fiafi, ia whaapeo na tupu lo whaatuatua, i le afionga pa ia le atua, le atua le mātou ta mawha, whetai o le toi whaamanatu, i o mātou tangata, taulongolongo i lau whanau le upo le ola, e isi o manao mia ta mai, le whaatuatua, e au no mātou whaatuatua i lau upo o lo iai le ola, o lo iai le manuia, ina ia avea le ta ma o la velo mātou whaatuatua i lau upo, o se fianga le ta mai mātou te whaafia ia te oe, a wae tasi le me whaamalia ina oe, na e whetalai e te le fia mai pe a le hei se whaatuatua, e whaafia fo ina whaatuatua pe a whai lātou te leo i lopo a i whaatuatua ai. O le ala leo la mātou taulongolongo ina ia mawhai o no lātou i loa lau upu, ma lātou whaalongo o oe o le atua o le whaatuatua e te malie mai te fia fo i le whaatuatua o le whaatuatua le i lau upu ia malo walo pele o Yesu Keriso mana fionga ia fo i le vi inga ia te oilo mātou tuatu ma watu lo vi inga i mea uma fo i ia te oilo mātou tama nei ma se ia ho i le whaavavau o na sua fo o Yesu Keriso wo ole ma wala au tuai nei. Amene, ma amene, ma amene.
ia vi ia le atua lenei afiafi o le tatou polokalame lenā fai ma faamanatu ia te oe ma lou faatuatua e faamoemoe le tali o lou faatuatua e le tautinoga a lou gutu ia aiai ni au tatalo le faatuatua ia puipui lau fai vaau e te toe faaleaogāina au tatalo i lau tautinoga ia e faatoʻilaloina ia le tiapolo e ala i lau tautinoga o afa mai o le toto le tamaʻi mamoe ma le upu le tatou tautinoga tatou te faatoʻilalo ai le o leaga faamanuia le atua iā te oe Samoa mai se foʻi ia tatou uma mo le avanoa e mafuta mai ai ia iai le taʻitaʻiga le atua iā te outou ma le taimi nei tatou toe feiloaʻi i le asosā i le alofa ma le aga lelei o le tatou tapaausili ia taʻitaʻi atu loutou soifua i lona alofa ma lona aga lelei ma le taimi nei tatou toe feiloaʻi Kevin Ruiva lenei alofa tele mo oe faasoifua ia. Fa